clear tu le ngai thatu zong zong ten zawai chi bai vek ule voini September ni somthum sang ni le som ni panga thole ni a thu beng ver sang sang te kan han tar lang le dona khovela hian mi chitin chitang hi kan kim khop maya AI actress Tilly Norwood po siam chuan ni le der to mai Tilly Norwood hian talent agent sang sang ngai ven a hlo hle ti producer Elin Vanderveldin chuan a soya Zurich Film Festival a Zurich Summit panel nena asoi Tilly Norwood hi AI talent studio Zikoya siam chu masaber ni in Vandervelden AI production studio Particle 6 chuan atlang zara Tilly hi movie le project pa ngaya lalang chi alo ma se Particle 6 comedy sketch video AI commissioner alang to a talent agency le fans tam tak nga event a lo leti Vandervelden chuan asoya mishing takpo nilo milem siam chopi film changtura anlak tlak zelani chuan film lama innam noi thuk taka inmang thin te tan chuan an sum sen actress le actor telaka sumtam takan sen trinaka tlanniam duai thei ani Iran chuan Israel tana en thatu poimo zinga mi Baman Chaubi als tu an khai lumti nimin September ni somni pakwa khan an tar langa kumin jun tha a Israel nenanin do nuwa Israel thopui ni apu mi som ati hlumna chi ani Iran hian Israel Intelligence Service Mossad tana thokle inzom na neyapu mi enga moza talo ti hlum to a tun thatir lama Israel tana thoktu niapu Babat Sabazi chu ti hlum alo ni to bok Mossad hian Baman hi Sarkar Institution data an nei theina atan an thopuya heba ka Iran in electronic bungrua alak lu dan te chui chian na atan an mangboka Iran Judiciary News Agency Mizan chuan he thu hi asoi Oslo mun puinen Iran Human Rights le Washington DC Abdur Barauman Center for Human Rights chuan Iran Sarkar hian kumena mi sangkat chuang atihlum to ni inan soya Sarkar lam report kim chang apuanjar du lo awangin hei ai po hian Iran in atihlum hi tam to a chut ani Nepala Genzi te nor huai hotlaya anram chu zel sang sanga tanga tang tlan chuak mi sang sari zasari chu zela dalet an nile to ti thunei tu tenan soi September ni riat le ni ko a Genzi nor huai hotlaya zel tang tlan chuak mi sing khat sangli zanga somnga pariat an omni in prison management department chuan an tar langa security force te nena anin ti boina tang zinga som an thi thutar langin tang tlan chuak te zon na hi tho chun zom zel ni in tren khat chu mania in pe te ni in atam zo kero security force ten an man le to a laman lo dang the ngor taka zon le mek an ni Genzi nor huai hotte be an ni chungchang chui turadin judicial commission chuan anram prime minister lui KP Sharma Oli le official lui palite an passport lak saktura arot nu a Nimin Khan ramdanga anjin chua khapsak annile bok rampona jin chuan khapte hi Prime Minister Lui Oliba ka Home Minister Lui Ramesh Lekhap National Investigation Department Security Agency how to Lui Hutaras Thapa le senior bureaucrats patni anni Commission member Bijen Ras Sharma chuan Oli le official te hian Kathmandu an chua sandu ani po in phalna an deal angai thua soya eng huna po nor huai hota buaina chuak chungchang chuina a thuzo fia tura koule inlan tura anin pe reng angai thu soin Oli hian prime minister atanga aban nu a mepui muwa thua soina masabera pathian ni khan nor huai hotte kap turin police te thua pek lo thu asoya Federal of Nepalese Chambers of Commerce and Industry FNCCI chuan nor huai hotna a buaina chuak fanga private sector te sum hlo chu US dollar makta duai zaruk vela tlin thu soin Nepal buaina hian zia omlam alapan tak tak thailo ani USA Michigan state a pathian ni khan silai keng pakhatin biakina in khom an nei lain in khom te silain apong ka a biakin building a hal zui bok hepoi koina thlenga hian mipali an thi a liam enga mozat an oma he chanchin buat sai lai thleng hian liam zat le mithi zati ala dang lam lo ani
police te chuan poi khoi tu hi an kap hlum ngal bok poi khoi na thlen na hi Detroit Marthlang lam Grand Blanc Township Church of Jesus Christ of Latter-day Saint Banks biakin ni in an ram huna pathian ni chomadar som le milit som ni pangavel ni in biakina in khom an nei lain poi khoi tu ni soi Thomas Jacob Stanford kumsom limi hian truckin biakin hi asua assault style rifle in khom ta chu akapa biakin hi a hal zui bok police te chu poi khoi na thlen na muna kal ngalin biakin be tu hi an ka ve ngala Stanford tan biak in abele police ten car parka an kalum in car hi minute somvel ni in news agency te chuan an tarlang biakin be tu Stanford US Marine lui ni in kumsang ni palia tanga pariat khan sipaya atanga Operation Iraqi Freedom khan irakatir zinga atel Burton Michigan cheng ni in anupuinan fa pakhat an nei ni soya ni a biakina be nu hian a chen na in po investigator tenan dap to bok US President Donald Trump chuan US a Christian ten beyan tok le ta ti soin poi khoina thleng chui na chu FBI na kai huai don ti soya Michigan Governor Gretchen Whitmer chuan poi khoina thleng chu adem thu soin khoi mun po apik takin sa kho mun be chu pomjam thei ani lo thu soi Ramro puile ramfai Singapore mipui omzat 1.2% in an pung Singapore sarkarin nimina report ati chua an rama mipui omzat chu maktadoi ruk point som pakhat an tlinga nikum jun tha ain zazela pakhat point pahni in an punga an pun na hi ramdang mi na thaka an tamwang ni in mipui omzat hi maktadoi ruk an tlin voi khatna ani hial boka heng Singapore mipuite an punchana hian mizo te po kantel ve nge in arin Transport Minister Puvan Lalhlana chuan aizol khopui tan four-wheeler taxi le trailer taxi an pek chu don ri lo thu le an sarkar nuwa aizol bika taxi permit an la pek chu lo thu asoi Transport Minister Puvan Lalhlana chuan aizol khopuya four-wheeler le two-wheeler taxi atam to thu soin tundin muna chuan dinna turponin dai meu to lowa kan pek belle chuan anin di boyanga anei to sa te ezon na ti chet sakkan hlawani ti in asoya puwan lalhana chuan ZPM party mi te po in taxi permit an du ve hle ti soin tundin muna four-wheeler taxi le two-wheeler taxi khal tu te hi MNF le Congress party sarkar la ya pek ve kan ni a kan party atang po in minnor na sa ve hle ma se anei mek te din mun kan thlir pu yanga ya an sarkar nuwa aizol tan taxi permit an na pek chu lo tu puwalal hlana chuan asoi Transport Minister chuan aizol khopuya taxi te din mun uluk taka an vil reng thu le an zir chian thu soin tundin huna chuan permit pek chu bel tum na kan nei ri lawa nakin hun zela kan pe chuak do nem ti ero soilok thayani lo ti in asoya khopui danga tan chuan taxi permit pek chu ani thu soin puwanlal hlana chuan deal na ron lu te State Transport Authority chuan uluk takin an lo thli thlaya chuta tang chuan pek oma ngai ta chu an pe chuak thin ti in asoya aizol ni lo tan chuan taxi permit an pek chu avienal to thu soin Transport Minister soidanin Mexicap le autorickshaw deal na po alu verang thu soin chung ta chu State Transport Authority STA nan zir chian nu a pek oma ngai ta chu an pek zel thu asoi Fisheries Department chuan hriatir na ti chuakin Mizoram aluya nungchaman khapna close season apuanga khapna hi October ni soma tanga November ni somthum sang ni somni panga chunga kalpui turani Fisheries Department chuan sanga fuan huna thleng tran ti tar langin luya nungcha te an punzel theina turle nga fuan hun laya him taka anin thla pun theina turin Mizoram Fisheries Act sang ni panni section 5 sub number 1 le 2 be chanin luidung nungchaman khapna po an puan thu soin close season a hian sanga le luya nungcha te man te ti hlum le an nun phung ti boi te khap tlatani thuan soya Fisheries Department ina zoram mi puita min ngen na October ni soma tanga November ni som thum chungin luidung nungcha te suat lo turin kan zawa in tran la ila
anin tha pun hun laya anin tha pun thei chuan aman tu tur ta chu mizomi pui ta pok kan ni ti isherangang u he khapna hian Mizoram luilian le luite zonga huama autonomous district council area ero huam lovin thupek bo chia te chu thakhata tanga thathum inkar lung in tan tir emo cheng sanga choi tir emo apani a shrem kop thei anni thu fisheries department lam hian antar lang bok ani